Hambai, sini media rokno, tini Tipra Mothani kobokjak, sini bubagrani leadership, ini 30 tarik September, tini Sara Tipra, sini edisi area ni, sini ban dakojak, ban jeng success ngane digina thangai tongo, jodo jaga no pray sini 38 ta 39 ta jaga wa, tab sini picketing already choli tongo, jodo highway already block ang paijak, jeng actually Tipra Mothani agenda. Jenarok jotono siwa je chini greater Tipraleni agenda tuino. This is the first time jeng taklai tabok tini road block khlayo. Tamni bagi himno jotono siwa central government huntu state government huntu Tiprahani o Tipra sarok no. Borok ni kuno nozor gerika. Amni bagi tini jot kisu diprek mani yagolo. Jeng no jotono siwa sini Tipra serio dirgo 70-75 bos romoi. Jeng ora kabangma politics bu khale government form khaika kabangma borok montri angkha Kiaba, all Tipra ni amsai no, all Tipra ni jaga agini haino, kulun jaga development kiri. Jeng jotono siwo, amni bagino, tini jeng Tipra Mothani bak hemen karon bubagan netrite, je jeng greater Tipra land, jeng tai, all bukan kolor batek cukliya, cini jeng alada separate, jeng kaya nang sini apun jeng development nang sinai, omen bagin jeng greater Tipra land bagai, tini jeng cara cini edisi edian jeng tini strike nabai bak ko, je ban kaya cini bad domangka, because norok jotono siwo. Jeng sini survival ni bagai, sini Tipra ni fusion ni bagai, jeng tai compromise kaimalia, jeng tai compromise kaimalia, jeng be jotesto compromise khalika, sini bersabut ini question tongo jaga, sini fusion generation ni question tongo, but jeng tai compromise kaimalia, jeng sini dofa ni bagai, sini jati ni bagai, jeng tai compromise kaimalia, jeng jasa kapan greater Tipra land tunai, abo sini demand central government, jona bar kok saman ya golobo, sini dinai khai thangi tongo. Amne bagai Rajya Sarkar tini je Tipra Rajya je IPF BJP Sarkar je last 5 year tu tini sajora je samung khai tongo jeng santush toya Tipra Rajya kabang ma tini issues tongo village committee election khai jagya jini edisio tini bill pass khai jagya funding roho jagya mane everything sing deprive ungui tongo amne bagai tini jeng bat to khai je lama kasuna bat do maungka jeng Delhi no jeng tini awas roho namu sungo o hani Tipra sarok tini buk thang tongko tabo jeng fight khai tongko o hani borok ro jeng greater Tipra lema jati jeng kuno rest na ya jeng no greater lema Tipra lema Tipra lema bagai naga tino joton nom na ro jini warriors ro Mia hon sim phai sok paijak mia hon sim jeng o jaga thuo wati pam dipan honto jeng tan bai himla jeng je kin survival bante kun lama krikya jini survival bante jeng lama krikya jeng wati pan honto satu pan honto jeng tongna tini bahaino jeng tini ni o 12 ঘন্টা ni je ban 6টা to 6টা ban
अब कोनो जगह भायोलेंस करिखाने जों पालायनाय जोंनि बन जोंनि काइसन टारगेट दङ जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जों आवाज रहनानै बगै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जोंनि आवाजखौ जों सगैनानै बगैनो दिनै अब बन जोंनि अ टारगेट जोंनि हामबाय दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 मोनसे ताबुं नेशनल हाइवे साकाव बाचा लायजाक जोंनि चन्द्र साधु जोंनि ब्रिज गानाव जों दिनै 6टानि सिमिनो जों अ जायगायाव दिनै स्ट्राइक जोंनि बबाग्रा जोंनि टिप्रा मावथाय रिंजाक जोंनि 12 घन्टानि बन्द जों ताबुंनि सिमिनो जों च्याङि रिजाखा जों किसा लं मार्च खालामनानै बिसिंते ताबु जों अ जायगायाव जतन जोंनि वारियार्स रक जोंनि TWF जोंनि अक्रारक जत जों मिलायनो जों ताबुक अ जायगायाव जों ताबुक जोंनि स्ट्राइकनो जों च्याङि थांगा जों अ जे स्ट्राइकनो सारिनि 6 जरा जों कन्टिन्यूअस जों खालायथांनाय एकमात्र जोंनि काइसन दाबि अबंगा जोंनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड अबमाया साक पर्यन्त जोंनि जबा शुद्ध दिनै सिमिया नाखौ बुसखौनो सालाबो जों खालायनाय तामखौ जोंनि अ जे दिनै जे स्ट्राइक अब जों पिसफुली जों जतन जों माहायकेनो जों खायन बगै जों च्याङि थांलायके तामुन बोसोराव बरक बांदो दिनै अ जायगायाव जों एक्सपेक्ट खालाय दङ चिन थानि जे खबर सकमेन जरा दिनिया जरा प्राय 1000-10,000 बरक फाइजों दिनाव जागो प्रथम बायनाय जतन ताव लामाव फाइ दङ गोसों अर दिनै मिया थुनाय चिमिनो चिनि सिक्लारक चिनि वारियार्स जायगा प्राय 6-7 जना जों जायगायाव माइरक दैरक जालायनाय जों ताबो अ जे 6-7 जना बरक जों ताबो स्टार्ट फाइ खालाय अमाहाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड सामने मुभमेन्ट वाइबस जरा अमाहाय बन्द रक खायजाखा चिनि क्लियर चिनि तो चिनि डिमान्ड जतखन बन्द जों माया साक दिनै जों 12 घन्टा रिंखा आगामी दिनाव जों हयतो 48 घन्टा रिंगि मानो हयतो आवन परे जों इनडिफिनिट पन जों खायमाने किन्तु चिनि जवाबो जतखन बन्द चिनि टिप्रा सरमनि दाबि माया साक बन्द चिनि दाबि साक